ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع في اختياد واغتنام إلى الإسلام مع ترك المحال جواد. ICFA Institute, Al Madina Travel, Salum Jidda, Sen Info International ak tarixa Tijaaniya in America si njiital suñu imam Mouhammad Muntaqa Sakho ñoo leen di may émission bu mag bii di seen bismillahi rahmaani rahim. kitaabu siyaam qaala al-imaam Muslim baabun fadlu siyaam. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخط فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. أخرجه البخاري ومسلم. The chapter of the virtue of fasting. Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu narrated that the Holy Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, Allah, the exalted and glorious, said, all acts of worship of a man, son of Adam, all acts of worship a man does, son of Adam does, belong to him except fasting, which is from me, and I will reward for it. Fasting is a shield. When any one of you is fasting, he should not engage in sexual activities nor raise the voice, or if anyone reviles him or quarrels with him, he should say, I am fasting. By him in whose hand is the life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the breath of a fasting person is sweeter to Allah on the day of resurrection than the fragrance of musk. The one who fasts has two occasions of joy. One, when he breaks his fast, when he breaks the fast. When he breaks the fast, he is glad with the breaking of fast. And one, when he meets his Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, he is glad with his fast. Bukhari and Muslim. Allahumma barik lana ma tabaqqa min Sha'ban wa balighna Ramadan. Wa sallallahu wa sallim ala mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dixième édition Prophète Mohammed Day in America, samedi le 20 avril 2024 ci New York. ngën ji mbindeef yonent yàlla Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ci bésu ñaar fukki fan ci weeru avril la gane si woon àdduna ci calendrier bi ànd ak jant bi. bis boobee le Islamic Cultural Foundation of America ci njiital imam Mouhammad Sakho ak mboolem jullit yi di amal at mu jot ñaar fukki fan ci weeru avril ci New York muy bésub gën ji mbindeef yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di bésub jullit yépp ñu ci woo jullit yépp di ci woo autorité étatique yi di ci woo diplomate yi di ci woo mbooleem daayira yi di ci woo association yi ak mbooleem communauté religieuse yi nekk ci États-Unis d'Amérique. Prophet Muhammad Day in America ñaar fukki fan ci weeru avril ci New York 740 Delafield Avenue Staten Island New York. Prophet Muhammad Day in America ñu ciy woo mbooleem jullit yi.